na amung kau amung chat sumaina hui angau ko dong na amung tau bodo adu tau lai ring ke di akoi suya yaroi kan ku maru oi ha bese ma tham yoroi bada masidi ta seng na ha bada subla hojiki center na yeng lai ba khongthang se ki matung in ha ro ga di wai praja su important ni tau bodo bu hojiki lai ba suspend lai ba ngasi ngarang mai mai ki media ra thola ga lai ba khana nusi ga tam ni machin da lai ba nusi be yaro kai nganga ba myam do madugum ba myam du na chap manaba stand loraga masidi hemalle haiba ina na handagi haira lakpado madu haiba ngamma kanda akoi thabak lotion gani makhoina agi aya badum chatlinge e noi haluro noi adu tawruro haidana amung kau amung chat sumaina hui angau go dongna amung tawbodo adu taw lai ringe di akoi suya yaroi akoi na khoi stand lojaga damni huji maiken na su haidune ba moi su seng na MLA mamam oraga su moi su Manipur macha ngatani makhoi su gyan taba mathau tai makhoi na haji kar inge di akoi sona kanda phana khoi no honora ga sudum thugai ba mai ke yam lakane ba ko aduna makhoi su gyan taba akoi masin praja su gyan taba aduga leiriba organization me amna su ko aham ba se khoi ke do taba no haiba Manipur kan si haiba potse masida hana khoi na pulap changjan minara kanda kanam tana khul thingjen mang lai la ga su ngamoi ai hairam ge Jesus laga sunga moy adu Allah laga sunga moy meitei gi iningthau lai kanu laindou laga sunga moy Krishna laga sunga moy akoina chabang na stand oina achumbe gi damakta Manipur se kandabya de Himalaya bak se kandabya de habna lepa kandu da nata dana mai gi thoga media da thoga huji su dum lauri ngasi ngarang adum mafam khara dum ai budi ko adugumba me masa matonda na highlight du sok pudi makhoi punna makto media da mamam tang nata ba mai gi football gi inauguration to boda chalaga ngang bodu nata ba mai gi adugi to kaithen sanga ba nata ba mai gi dukan market to boda nata ba moi punna makhai ri ba moi gi thamoi de tholai ba potuna ne pulap ongtang stand lauraga assembly mamang dani khangde jantra mantra makhong dani khangde adugumba ma phambi ro akoi myam su tung ilage leibang ning ba su loi pharakani loi chungchana rakani moi na loi mak kano to banga tane ngasi gi separate oi ri ba Manipur se lairiba MLA hujiki ruling de lairiba myam sina ni ngasi BJP kai su moi mase nani BJP ohum thoi su moi ni aduna BJP yam chainung bai wana te huji pai ba power oi bagi ngasi center na thoi usipirak ti se akoi nani haibasima khangsi haibagi wani aduna aina ngasai haido RS fana oisanu ama fana oisanu aigi assembly se fajana function tong matam du na tro alimudin na 13 August to adai center da yarakta bada state ki kenu subject ni state na tawjagadam ne habadana tro tawrido ibo bina muibala pai matam da yaroi madu haidana tawbudana tro ko state oi badana tro ngamido mai tawdana hujiksu haire je noi je hemalle noi party ki wari se tu osi akhoi lebak se sumai na khoi mase nuksina ba myam se masana ma khong thong na su thongna ra bani na masi kemta na train noi na ngamoi do boi ta de khoi tokchera ge ha ba gi moi gi power ma photo ko matab tai ba moi na ek adu maron ani manga khak ngam gi ba matam da center dum khra thabak tor kan na ta da moi na sumai sum tau le ngai di adum center di sanani momong da sanara kan ne ba maram di lo loi ba power khudi ma pai ED oiro an NI oiro CBI lo haina atop state na su dum hairi ba myam du ne ba aduna mase khoi kamain ka lo sike hadi madu yam responsibility ne aduna praja su seng ha da khoi na di MLA phate haraga su moi function am taw da su dum praja se dum lei aina sum ujaba da ko MLA nu si de mo khoi na ni haibadi dum haibada su di haiba ade moi na kai nom taw dore haibada su heta dum watte ba aduna masi myam se moi bu nu si de wala lo haibai na ta ba moi na lai ri ba du da moi na gyan ta na ba pham ni ba meeting du da bungo ai noi bhajan ungjan se noi blanket pi bu do pamdre akhoi di ne lebak se kanna ba noi amutang di noi pulap tau haiba se haini